Ngu. Oh yes. Areke kugo gacoka tukegwa no indo cia muingi. The world is full of hypocrites. Ona ngere yaku inyoteire Ngai. Tira wethinithia hau atira ngoro yaku inyoteire Mwathani. Kama yara. Mutina ngoro yaku inyoteire Ngai wakwa. Ngai waturo wakwa. Guria niri tukonana aitho kwa maitho ta thwariga uria irira mundu atindagia rwimbo rutucoka akiria mbeca cia project kanitha-ini ino wari wakwa ya master he had the money. Yes. Oga mutongore kuga atoria ngoro yaku inyoteire ta thwariga ta thwariga ta thwariga ta thwariga akakura hiyo pesa mathabu megutuika mbeca itiramenyeka kwa master. I'm telling you. Yes. Guys are thieves and kira giuma thiini wa tonua twao ri ndungihota ugithima wega kata let me tell you ona ngigwa haha na thendi na thendi ona gwa andu aya muingi wa bururi uyu makui uigwa haha na thendi yes mahota kuigwa kaundu kangi na maige tutiramuhi uguo ero ndira control hela milioni cia na ndira control ora kerwo kanitha wanyu wa PCA haria beta kwa PCA kimugutha higaini onengero utuike no wina development yes nige marenda gwaka riu ni mirango turekera madirisha very good yes ndukanende Jero ati horo project ya gwikira tairo ni ndayahokerwo ndakanete mundu ngiaranjiriria atiriri he hindi mathire gwika harambe and I want to tell you that I don't know the problem ira twinayo. Yes, we are in deep problems by the way. Ajiriria kijira atiriri I think it was even over the weekend akejera nimerigite gwika harambe na nwe harambe uria ciekagwo harambe ciekagwo atiriri kanitha-ini mwambagiria ni kuri ikundi thitiguo mwauka ikundi mwaima ikundi mwauka ringi agendi aria mukiri nao thiru kuona that happens agendi aria mukiri nao na ikundi aria mukoretwo mwe nacio na ni hari andu maigagwo haria anyita he andu maigagwo haria kiria kionganio haria ri nio mataraga anyita waitwika mugeni witu witagwo Katari ne turera ngirigana rimwe nawe coka aitwika atiriri ni agukite na ageni angi mamuikiririe meukite na Muthoni meukite na Saimo mamuikiririe ngai kuringaga twendi Muthoni na ngai kuringaga vai nitho turathi ukahurirwo hi kuringana na ki na uria ndakiruta na uria ciakirutwo haya ikauma hau igatwarwo haria haria mataraga ndio no nginya makonfirm nigetha mathabu ma maringane nigetha tondu haria andu angi mundu utaraga kuringana na kiria kiragwitwo ni MC haya kwe wa gutara kuringana na MC wandikaga we guku gatagati-ini kandu very clever move and I love those guys nwanyita ucio ndi arandika haya na he haria na oni aria mareka atia maracitara riu imwe kwa imwe bas rigagiuka ithabu ria ri ria toto na most of the time ritianagirirwo Sunday yo rianagirirwo Sunday the following Sunday niguo rianagirirwo wakirwo niturari na thoko niturari na harambe and nitondu twende kumucokeria ngatho muno makiria ni tondu wa wirutiri wanyu na kwiheana kwanyu na kwiima kwanyu ni tukumucokeria ngatho muno tondu thiini wa wira ucio ni turahotire kuruta ni undu wa hinya wa Ngai na ni turahotire kuona ciringi milioni 2 na 430 na ciringi 10 milioni 2 na 430 na ciringi 10 cio nicio mbeca irekire atia ironekire that is 2,400,000 and that is something that's what and 10 shillings sio sio pesa ile kiatia ironekire leo ni ukire wakaguzi wa mahehara magaraciri meri hatire tondu riu ri meri hatire ngani arutire kina ukaigua mundu aigatiriri acoka muhuko ihuku ena iratathi aguonie
andu aria mahothire mbere ii kari gikundi gia St Monica wakirehe ngiri 30 okite ugarurukite meri hati gutikirwo tarandikire na can you imagine can you imagine yes undu wa magegania ni ati mbeca icio ni ciuraga gatagati ka hau ati hataragirwo na hari ithiaga kuigwo yes can you imagine na most mbeca icio kaingi tondu itigagwo nginya save-ini ya kanitha ri maita maingi mbeca icio itiraraga kuu itingirara kuu itiraraga kuu wena arabu itingirara kuu no nginya kumenyeka uria ikorara handu safe yes and I'm telling you can you imagine ucianjirire atiriri ati 215 hatiari that man was not there yes ageria gukinyira akirwa shati ya big shati ya big no kautika tuane no mokaye shati ya big ya muno it happens yes ati kuma hana metha-ini haria iratarirwo yes guthie kuria ciethire kuigwo either tondu kuri andu aikorwo harambire reke ngiri mwaragia na bengi nigetha riu kurehwo riboti ya mathabu 215 hatiari yes ni ciaringitwo mihuko ya andu no horoge katia ugakirwo naguo no horoga kirwo naguo those are some of the things that are happening yes and you are there in fact ndonete mundu akiuria atiriri muthenya ungi ati why do you believe andu aya mamutungataga uguo muno mundu rorite uguo why do you believe so much in your pastoral leaders aroria atiriri agikorwo Saitani ni arutite bara iguru ri kwa Ngai ri ahurane na Ngai we mwene na araika ri mutungatiri ucio wanyu ni utao ni take hari we Saitani riu agerega ora kerere bara le ndramwe aziguze mlima yes vaya mambo ingine yote bora aziguze mlima ndio ule wothe kwenda bora aziguze mlima ndio mbona ciaroritie yes so most of the time andu aria wigwa meciuria nyingi thiini wa kanitha ni matengagwo na andu aria othe moragia ciuria if you keep on questioning o question project o question design o question mundu twetaga contractor o question anything you are going to be sidelined Yokuriga ni interest iriko enacio ndathio na githiro igani mirango na dirisha nduthio wambirie kuroria turia hau nyambirie kuga ati murango ucio ugoreretwo no ambia ciga no na ri ni njui mundu ungi my friend uthondeka kana handu tungithondekerwo kana uge ona ni uthiete no koria aria wendirio na ndu ndwendirio mbeca icio wandikirwo hau thie ugura shati ya big yes na kweri atiriri ugera kanitha thire uhingura kindu gitagwo raini ya ciuria yes uhingura raini ya ciuria na uheane ati mundu ni ena rutha rwa ku express uri waigua utire kanitha ira gwate ati ni hinda ria mundu kuya ciuria ati mutungatiri ni aramukira ciuria wata kuiguorio na riu ri mutungatiri niko na swali uliza nilikuwa nauliza hii mambo ambayo imekuwa ni ya kujenga na huyu contractor mlisema anaitwa nani? Kivugia Designs Limited. Yes. Wewe kwa mbele ya Mwenyezi Mungu aishie na ambaye amekuhurumia hata dhambi zako, unaweza tueleza ukweli huyo Kivugi si kazini yako? Nilingetaka kujibu Mr. Kamweti. Nimwambia asante sana kwa hiyo swali, ni swali mzuri. Lakini ningetaka kusema mbele ya kanisa waziwazi kwamba Bwana Kivugia Designs alichaguliwa na development committee na hata mimi sikukuwa involved. Hata mimi nilishangaa kumuona ni yeye anafanya hii kazi. Asante. Umetosheka bwana Mr. Kamweti? Haujajibu. Haujajibu. Sema yes ama no.
Swali ilikuwa yes ama no. Wewe shut your beak. Ojo si amanu aloga male. I intervene. Where you shut your beak. So hapa, are you interested? Unajua kuna maswali zingine tunaulizaga inatokaga wapi, because are you interested ni nani anafanya hii kazi ama kama kazi imefanywa vizuri? Najua kama ungesema ni kazi haijafanywa vizuri ni kitu kingine. Na ole kuga gatiaga na ile tandina mutuga tilile. It is neither here nor there. Na hiyo ndio tunasema siasa kwa kanisa hatutaki. Okay, sikuwa na ubaya bwana Chairman. Nilikuwa nataka tu washirika wajue ya kwamba hii kanisa ni ya familia. Next Sunday yo kanisa ndongioka. Oh, hiyo iko. Na nikio gutaki corona na iria aciuria. Kanisa tipo Chairman wa gitito. Asa. Asa no mutugatani neuga it's final. Kanisa ala mundu uyu. Yes. Akarikia garo. Tipo Chairman wa macani. Ate wa question and answer. Q&A. Kuria muthia gwika ati muikarite thi ati no urie kiuria kiria ukwenda. Gutire. Tafukuzwo. I'm telling you. Thio koria atianga mbeca ngaciari ciake. Ati ciarutwo kundu acokire kuigwa rugano ruu ringi. Na ile wono andu by the way no kama kona na gukuguo makinywa. Yo icio. Yes. No cio. Makaria wega, makanyua wega, makaiga arata wega. Oh icio. Soka mundu akwira ati mweri ungi ni gukorwo giaka. Ngai gukurathima na nyumba. Utire. Asike kai arona kiria iria ngoro-ini yaku ni arakwa mweri ungi ndungithira. Ngai ka mberi ingi itatu uko ugitwarithia ngari. Ugaikarira mukorobia. Ojoro ungi uthie kuria ukwendaga we. Tano mukorobia ni ciringi 50. Uciarugo ora yako ngari yaku. Unacheza na watu. Wala na kodo gakwira uturia maruo hoe. Muna moya project muna rute mbia. Bathakagira aria angi muno. Ukira Muthoni ati mweri ungi ugakorwo na bwana. No akorwo nake atire na thina. Nakuwa na bwana. Yes. Na nikukura ndakurathira mweri uyu ungi ndungithira. No the beauty ya maundu macio. Mundu atondungata ya Ngai ri ni uguo maita ndumenya ndi Ngai uriku na ni Ngai iriku. No ni atondungata yake ya Ngai no kuma mahinda maria mari ma tene ri kwari Ngai cia Dagoni, Ngai cia Bari, Ngai cia Ashera, icio ciothe ciari okuo na gutiri kundu ithiete ona riu. No ni atondungata yake ya Ngai na wamufuata tondu ena kirikaniro na Biblia ni ugaga ona Satan ile tu malaika wake otheri mugakamwo mundu akamwira ati next month ni ukorwo ni ona dynamics cia uria maundu mekagwo ri ona ukaigwo ku doubt. Yes. Ako ku doubt ukanyuruka na mukorobia my friend. Ati uko twalithia ngari yaku ati ukamihinya kagamba nywinywi. Sema na say amen. Dugaga. Rithia kanitha icio. Ndamenyire kwiwagira Ngai wako. Ndari kindu anyumite. Aza. Na ni uria muriritaga nake na uria muitairwo nake. No ni gukorora uguo ri kumearainira ukiire. Yes. No akugeithia tu. Ndirabe hari ugerete. Ngai aheire roho ucio ngamenyaga. Yes. Uyu. Ndaigua karaini karia aragera ndakona. We aria njira uria urenda kunjira wothe no ndiramenya muico ndiramenya uria urigikiriria. Gikiria kunjira ati ngakorwo ngitwarithia ngari. Wagura prado yaku njuke ndimihutia ngagia tayo. Ndio ni ithuĩ arambĩtwo gwĩkĩra. Ithuĩ arambĩtwo gwĩkĩra. Ngai atũteithie.